को आवाराहरू कराइरहेछ यहाँ हेर त फुलिया त्यही त भने को रहेछ भनेको त रहेछ भाई शंकर हो रे पटार की के तोरा कौन पसंद परे हो रो हैं तोरा कौन पसंद परे हो हमरा दोनों मन परे तोरा कौन मन परे नानी बोलेको नहीं बुझे रहो नानी के बोल रहा हो तोरा कौन छोरी मन परे हो दिन का यो ई छोरी मन परे हो हां हमरा उ मन परे हो त दोनों त हट्टी मोहरो किन उठेको हामी उठ्नु परेन नि तिमीहरु जस्तो आवारा आइसे अरे बा नेपाली बोलै छौ हां बोला है नेपाली बोले हो डार्लिङ आबु न त बैठौ न के को डार्लिङ नि हामी त फेकुवाले बोलाएर आको यहाँ डार्लिङ तिमी आउ न यहाँ किन हामी पनि हामीलाई त फेकुवाले बोलाएर आको हामी यहाँ ठकुवा जरा कति बेलो अकरा ठकुवा बोले नि हैन सार के याद है देखबै छोरी छोरी की करे है बुझिला पकड़ाबे देबे चार कर जाए बड़े घुस देबे दुटा छोरी फटकुआ के ताके हेरो हां हमरा अति हीरो छे त फेकुआ देखी फेकुआ से नीचे ना हामी हरु बाको जाओ हमरा को जाय छियो फेकुआ ले हां बाय बाय हेर त फेकुवा आयो जस्तो छ फेकुवा आयो माया नै माया छ तिम्रो नाममा तिमीलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा यति ढिला किन आएको नि हामीलाई यहाँ कति केटाले गिस्काएर गइसक्यो तिमी चाहिँ ढिला आउने केटाले गिस्काएर गइसक्यो धेरै आएको थियो केटा भनेको के दुईजना केटाहरू लफङ्गाहरू छौरा सब त केही पनि न गरेको तोरा सब के नहीं न पक्रियो तिमीहरूलाई पक्रेन मैले फेकुवा आउँछ भनेको त्यही भएर डराएर भाग्यो हमर डर से सब डर बचे जा त उता बैठ के गप गर्नु ल उता बैठ पकड़ा उठे यार दुटा छोरी हेरो राख्ने दुईटा छोरी हमरा और के कोटा ने पक्रबे बसिबे ढुस कन्ठौ मै किन ढिलो आएको है हमरा त बेर भयो अनि खाजा खाएर आएको हो नि खाजा भात खा के आयो कति खायो भात मुला या राई पत्ता खायो अनि दाल त्यही भएर ढिला भयो ए म तिमीहरूलाई केला बोलायो थाहा छ भन त किन बोलाएको हामीलाई हे यो सजनी हमर दिल ला लेना तू अपन दिल हमरा दे देना यही भन्ने बोलाएको चल छैया 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 चल छैया छैया कथिया दुईटा एउटाको लागि दुईजना एकजनाको लागि ए मलाई म पहलमान छु पहलमान देखिहाले पहलमान म कुस्ती खेल्छु कुस्ती ल हेरम त आज त्यो दुईजना लफङ्गालाई पिटेर हेर त म मर्द छु मर्द म कसैलाई जित्न नै देबै I love you केला पक्रै छु केला के भइछ न तोर के लाग्दो फेकुवा मेरो जिउ छोयो ल तिम्रो बल देखाउ त अब फेकुवा मेरो पनि जिउ छोयो यिनीहरूलाई पिटेर देखाउ त ल आज तिम्रो दम छ भने देखाउ त अनि म तिमीसँग बिहे गर्छु देखाउ ल ये लठुआ ये फिर जे जीते तकरे बो अरे हम बलियो हम त भैंस के दूध खेलै छियो जे जीते तकरे बो अरे फेकुवा देखाउ न देखाउ तिम्रो बल अनि म तिमीसँग बिहे गर्छु फेकुवा यिनीहरूलाई बेस्तेरी कुटा अनि म तिमीसँग माया गर्छु बिहे गर्छु ल बल देखाउ त फेकुवा बल
सबका तू अभी हमार लगो तोरा दुटा हमर के कोटा ने रे छुआ रे राजस हमार बोल लो पकड़ करो वो असगर है अपना बेरा मार ले छी तुमने सुनते चुतिया खोल के है हम तो के दू गो से नहीं जीता सकबो हम असगर आ तो के दू गो छी है सुनना तोरो के हम मारबो ना तो तोरो के खस खस पर है आ तोरो के हमर से हार जाए है हम जीत जबो ना तो दोनों छौड़ी से तोरो के बियाह करा देबो हां तोरो के हमर से हार जो हेतो ने बड़ी जोर से नहीं मारिया के कनिया कस के मार बड़ो केना के भिड़ेबो करबो आ तोरो हला न के भिड़ा दे बुझले हम चुम्मो लेबो चुमारा तो मार वने खबो वने हां ठीक है हम को चुमा हां तो चुमा खिया दे बोले त कहरो या चुमा या आया ओए मारो उठ लटवा हम है आदि मारो जितने पर्छ फेकुआ ए वो भाग रियल नहीं करता है तब ना छोरी और पटियता है मैं डरावे नहीं सब शंखा नहीं करो कहे ना शंखा नहीं कते ते द्वार हम वंश बल बल दिखावे छी ये ठीक है फरमा या मारे के दुनु को आके पकड़ने चाहिए गर्दन में रखने चाहिए बड्डी छ हमरा के बड्डी छ वाह फेकुआ वाह मैं हूँ आधा राजेश हिमाल हूँ आधा निखिल उफरेती हूँ बीच बीच हाँ निराज भट्ट अब फेकुआ का स्टाइल मन पड़े व्हील के मार के सार के न खटही ना वही गलियो फेकुआ उठो वही कैस के ले गेलो डार में दुखियो नहीं दुखेलो नहीं भले कुछ नहीं बस फेकुआ हाँ अच्छा बस हत्ता हम बैठ दुखियो दुखियो ले दुखियो मत हत्ता सुनो ना तिमी दुनु गया हमर संग प्रेम कर छकी गर्दै न अनि दुई जन संग बे गर्ने तिमी ए किन गर्दै न हम गछुनी दुबै जने म बिहे गरेर तिमीहरू संग हम पनि काठमाडौँ जेबै ठीक जाने सरवा मेन कुरा हमले थाहा छ के वाले नेपाली बोल्छ रे मलाई थाहा छ नि भन त मान्टेर त्यतिर मार्छ भन्न कति कहने छली तू कति कहने छली हैं ये नानी हैन के पल खुल्यो भनेको कति कहने छल बुझले के हो हम जित लेबो ना कसरी जित्यो बाजी लगा दे हामी नेपाली भन्न रे नेपाली भन्न न ने बुझे हेरो नेपाली भन्न बुझ्छ फटाफट तुमे कभी के हम कबो हे तोरको दोसर दिन आरो आई छोड दे नहीं बाजी लगा छली कति के भन्दै छौ आओ म भन्छु किन आउनु दे तिम्रो लागि हो भन भनेपछि भन न यसले के भन्यो कि तिमीहरू नि तिमीहरूसँग म जित्छु यसले के भन्यो
कि म तिमीहरूसँग सक्दिन मलाई त के भनिरहेछ मलाई त आजकलको केटाको भरै लाग्दैन जम्फुलिया रुकुन भाइ गेले र बैठ गई तू हैं तू बैठ गई तू की अरे आए तेरा कितना लेक इहर कितने रो तस्कर त मजा मारल गई बेकार मार खेली खेली सरवा जीत गेले हल्का हल्का देख ले कली पकड़ ले को सब कुछ काम तो का बिहान अरे ना मान ले छोड़ पीट ए तो पीट तो ए बचवा है तो का बिहान पकड़ा दबो रे नहीं पकड़े बे हम बचवा है पार्टनर है पार्टनर ललिया हम त झन्डै फसेको नि त्यो लफङ्गले गरेर अम्माले त अबदेखि त त्यसको भाड नपरौँ है मलाई त लास्टै डर लाग्यो माइ गॉड फेरि आएछ यो मान्छे त उले छुटा हुने हामीले छुटा नहुने ऊ भनेको त हो नि तिमी त कस्तो छौ नि ये नि भनेको थियो तिमीहरूसँग म जित्न सक्दिन तिमीहरू मेरो हातमा कुटाइ खाऊ हारेको बहाना गर अनि म केटीहरूलाई पटाउँछु उसले भनेको हो भनेको हो के कति कति कुरा गर्यो रे यसले भनेको के भनेको यसले भनेको म केटीलाई पटाउँछु तिमीहरू हार्ने बहाना गर अब व्यवस्था गर्न भनेको हो तिमीले भनेको भनेको झुट बोलेछि भनेको भनेको तिमीलाई यति माया गर्थे फेकुवा यति माया गर्थे तिमीले हाम्रो विश्वासघात गर्ने तिमीले हाम्रो माया बुझेन फेकुवा अबदेखि भेट्न बोलाउने होइन अब हामी भेट्छौँ नै भनेको गए अब टिम बस चल हिँड्दै पोखरमा आनु बाबु बउ यस्तो रहते अब हामी पेटियाउने हो जाने हो भन्ने मैले जति चल दुटा छोड के पालैया गललिया फुलिया गललिया गे फुलिया परसों कल के फिर तू भेटे है गललिया